Kumsang ni somni pathum April ni ruk ania Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu zong zong te in Java in Chibai kan buk thau cheu ane Russia in UN Security Council Chairman in na anlak nuwa nimin nilai ni kha UN Security Council meeting han nei voi khat na ania UN member ram thrang ten UN Security Council Chairman in na anchal hian Anram Foreign Minister in Hena hi akeng tlang puithina chutiang chuan danang bokin Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chu UN Security Council kai hroi tu ber chairman na chaltu chu anita ane nimina UN Security Council in meeting anei tran ma lokatang to hian member ram thren khat ta chuan anthu soi ho turjinga le UNSC meeting informal hanti mai dan pangai anglo taka Russia envoy for children right chu he meeting hian video call kaltlanga thu cha soi tur ruat ania mase andau dal tur thu anpuang lok ane first person voin chama darsom pakhat le achan vevela report anpek dan chuan Western ambassador ta chuan UN Security Council meeting dan pangai anglowa low level official nena tranga thucha ngai thakhi antum lo thu an lo soilok to ani ti chuan han soilok angai in Russia envoy for children rights Maria Vova in thucha asoi mek lain UN Security Council meeting an nei na hunatang hian United States of America Iowa UN Security Council Trumek Linda Thomas Greenfield le ama thop tu Britain te Albania te Malta ram Iowa UNSC meeting thumek ta chu ankal chuakta ane kanchan jin thar kal towa report kanon pe ka khan kanon soilang towa engwangin nge heng ram thrang ta hian Russia envoy for children right Maria thucha hi an ngai thak du lo achan chu International Criminal Court chuan thutluk na alo siam toangin Russian President Vladimir Putin baka ama thopui tu le administration chunga Putina nimnai tak tu le no pangte dikna chanvo hum haltura chunha kengko tura Russia sarkar chunga Russian envoy for children right hian ati tur ati lo wangin Ukraine no pangten nasatakin antura chuwang chuan thiam lo chantir niin Maria Vavailaka hian thu boi siam sakin war crime chungchanga thiam lo chantir halo ni toa International Criminal Court member tele anthutluk na thop tu ram thrang ta chuan anram chunga alojina ni chuan man turin thu chua anlo siam to ani hetianga International Criminal Court in thu buai siam saka criminal charge an pek le thiam lo anlo chantir to hi ani wangin UN Security Council meeting hian member ram thren khatta chuan athu cha soi hi angai thadu lowa UNSC meeting nimina hanaya hian henu hian thu soi hatum ber chu indona achhuana satna mun conflict zone atanga no pangte thiar chuat na antho dan tur chungchang soi atumania maseko tin criminal case perkhara thiam lo alo chantir to ani wangin low level official nena tanga thucha soi hi kan ngai thak atulowetin UN te Britain te Albania le Malta te chuan UNSC meeting hi anchua santa ani hemi chungchang hi Reuters news agency report anpek dan chuan he meeting atanga chok velo Western ambassador Jongjong te point UN Security Council meeting henu thu sai hi anpom lawa an boycott thu an puang boka UNSC meeting an chua san chungchanga hian United Kingdom le United States te chuan thu chua an siam zuya United Nations Organization Security Council chu ama an local to jongjong hetiang hian dan pa ngayang lo taka mimal thu cha soitur som na hi nei ani ngai lowa Russia chuan khovel mit muwa thiam chanjok nia lan tumin UNSC chairman han ni na chu man tangkai han tuma website thren khata an thu chuate dan lowanga tarlan tele informal conference anti mai hetianga video call manga mimal thren khat danang lowa thu cha soitur som na hi thengjui zel tura kan du lo wangin chumi thengnon le tur vena tan chuan UNSC meeting hi kan chua san ani antibok
The Associated Press chuan report an pek danin Russia chuan UN Security Council chairman in chu rotation pangai anga akalawangin UNSC kai hroi na chu an chel tangeya ma se disinformation chi rang Ukraine no pangta chumchanga UN Security Council a hian report ani takawangin dot thu phua chop tam tak UN Security Council meeting a hian soilan ani takawangin UNSC hian Russia kai hruina hnuaya hian omzia anei don talawani tin an report ani Thamasa Khan International Criminal Court chuan thutluk na alosiam towa Russian President Vladimir Putin le henu no pangte digna chanvo hum haltu tura Russia omek hi thiamlo chantirin mannatur waran anti chuak to ani kha chuwang chon hetianga thiamlo chantir to hnu le khovelin mantura thupek achua to hnu hi UNSC meeting a thucha soitura som anile hi Russia in dan abo chiatna ni antibo UNSC US Ambassador Linda Thomas Greenfield chuan kan tho puile kan unau United Kingdom nan hian hetiang thil thleng thailaka hian UN Security Council hi ven him tlat ani thaina turin thai top kan chua dona Security Council member 10 an pompuina nilawa UNSC pon lammi 10 an ma ni in hum himna tana UNSC hi an man zuya an thiam thu soina tana an man tolo na turin UNSC meeting nei ani mai hian in ven lok na thileng kim chu kalpui ani to donani ati Linda Thomas Greenfield thian a soizel dan chuan international podium anti mai khovel huapa stage thale khovel me puiten an lo ngai thak thai muna hetianga criminal case sawanga thu buai siam saka thiamlo chantir to hian thucha an soitur anilowa Ukraine ramchunga no pangte thierson velle Russia ramchunga rong taka anlak ludan chungchanga investigation zongjong chu azawain lenchu anitwa henu hian rong takin Ukraine no pangta chu Russia sarkarin anram chunga alak luna konga in nam noina anaya wangin thiamlo chantir anitwa chu wang chuan athu soi ngai thakhi khovel hian kanbalo ati Russia in Ukraine arunna Russian invasion awang hian international politics chu nasatakin ain lumlatin adanglam chhomek zela UNSC thangin angong kai chhota hei hian harsat na lian jok ala thlen ngai don niin halangta Ukraine no pang nuai sari zat mai kumsang ni samni February tha trangkhan tun thleng hian Russia ramchunga dan lawangin lak lu lui anitowa heng no pang ta hi atam jok chu anom na chin hriat anito lawa thren khat chu Russia sarkar in zirtirna dan chi rang te zirturin orphanage home ate da ania thren khat chu police custody no pangtatana an siam tele in hren na mun thren khata te an dani ti hi chiang takin hriat ani towa tin no pang sang khat zathum vel zat chu Ukraine ramchung pan hian an ron tlan che hoa heng mi te hi aruka Ukraine ron kirle te ania heng mi ten an soidan zongjong atranga halan dan chuan Russia hian ti lui nam hangin Ukraine no pang te hi an ramchunga an hruailut ngai ani tin International Criminal Court chuan hei wang hian thiamlo alo chantir to ni tin an soiboka no pangte digna chanvo hum haltu tur khan no pangte dan lo anga hruai chua luina le Russia ramchunga khungkran luina hian mo phurtu le in nam noi thu soi hi khovel hian angai thak atul to lawa Russia propaganda ti hlotlin hi UNSC hian athil tumani lawani tin Reuters News Agency le The Associated Press tachuan vain choma darsom pakhat vela khan report antebok ani battleground lama po Russia le Ukraine sipai te in dauna chuan top zaira lawin tun thlang hian chun zom halani mek zela nikum sang ni somni panni February ni somni le palia Russia in Ukraine aruna trangkhan voin kumsang ni somni pathum April nirup hi in dauna in ni zalile pasari zat aw na anitoa Al Jazeera chuan voin lama report an pek dan chuan diplomacy lama Ukraine chuan ma anson chomek zela Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan in dauna an tolaya ram hruai tu ten anti khat tak angin an ram chua sanin ram dang Poland hatloa
Polish President Andrzej Duda nen in biak na Warsaw khopuya anneya President Zelensky hian abei seilo le barakhai tu lian tak mai Poland ramchunga hian atonga chu Poland sarkar chuan choi moina Order of the White Eagle chu anlo hlana nei tin an report ani heba ka hian Poland nen security ramven himna konga thodun na tur thuthlung thuk le nget jok siam turin thutluk na an siam ta ni tin an report ani hetilai hian Russia le China chuan thuchoin trom joint statement an siama hian thuchua chanle na tur hian French President Emmanuel Macron chuan China chu Ukraine le Russia in kara in muthiam lona omeka hian Russia ne na close relationship nei mek ani wangin major role play tur ani lain Russia nen inzom na thuk tak an nei chu diklo takin amang zuita Russian Federation froi tu rang tele President Vladimir Putin nen in biak na hun rai tak an lo nei towa nithum chung acha matranga hun rai po alakal main Beijing le Moscow chuan thuchua in trom an siama he thuchua hian Russia le Ukraine in hirmona hian remna le muanna om tura Beijing in major role ha play tura kan lo beisai chu beisai lo tok tur kan beisai ani ti nem ngat tua atang ta ni ati NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan Russia in announcement ati chole Russia le China in joint statement anti chua hian Belarus ramchunga nuclear ral thuam chu Russia in athon lu donani ti anpung jara Beijing in Russia le Ukraine in dauna ti to pani thaina tura malak tur thule thutiam tam tak alo ti chua to ta chu thutiam rok mai hani jia hei hian anem ngeta engma lo maya achan tirta ni ati hetilai hian Russian President Vladimir Putin chuan television kalplangin thucha asaya he thucha asaya hian US chuan Russia ne na inzom na thazok kan nei theina turani beisai angin Kremlin US ayo ambassador thar Lynn Tracy chu haronda hei hi lemchanna do sana tanga khovel bumna turle Kremlin le Washington DC in relationship kan lo nei to zongjong te chutchiat vek na turatana an malak na ani jokani tin apuang tamia mai bok hetilai hian kan sei to ang khan Finland chuan NATO zomin NATO member laklu anita khaminua khan Finland in NATO member ni dilna athelu rola thelut ve Sweden chu tun theng hian NATO member ni na pek alani theitalawa hei hi achan chu Turkey Foreign Minister Mevlut Cavusoglu chuan Turkey chuan Sweden hi NATO member ni turin hanlapom theilawani tin asai chuaka Sweden in NATO hanzom na tur dang chat tu om chun chu Turkey chau hi ani towa NATO member ram dang zongjong ram som ni le pakwa ta chuan pompui na han pe vek towa Turkey che hi tun thlenga lapelo hani wangin US Secretary of State Antony Blinken chuan Turkey in Sweden hadang chatrang hi Russia laka Sweden tan halom hle dona NATO member ni andu zia chiang taka antilan to box si wangin chu Russia chuan thinrim puin Sweden hi arun lawang ti soi thai ani lo wangin US Secretary of State Antony Blinken chuan Sweden in NATO member ni andil na chu mason zonga kalpui hani thaina turle Turkey hian pompui na thu anti chua thaina turin Turkey Foreign Minister Mevlut Cavusoglu nen hian in biak na hun nein hemichung chang hi ansai duna Sweden in NATO hanzom na tur hi approval Turkey hian ape thaini chuan US chuan Ankara hena hian F-16 fighter jet alai tirdonani tin atiam ta hei hian omzia anai mai thaya ti chuan Turkey hian Sweden hi NATO member ni antum na chu adan cha sak to lo mai thaini anti tikhan diplomacy lam chu kalsanin battleground lama anin fight dan lampang hi hanthir vela thungila Al Jazeera in voin lama update anai dan chuan Donetsk region hi tun thleng hian in dona rap thak taka kalpuini na mun chu alani renga Eastern Ukraine Donetsk region chunga town pani heng Oleksivo Druskivka khwate Velika Novosilka ta chu Moscow sipaitan nasatakin artillery mangin hanbeya heng town pahnia voin lama hanin beina bika hian civilian poisailo mi pathum tan nunna anchan towa
mi paruklain liam nasatak antur bokani tin an report ani helai munain dauna hian Russian sipai ta hian ma anson thailawa natakin artillery mangin anron baya anral thuam heavy artillery chisrang enge mozat chu Ukrainian Armed Force ta hian US in Ukraine nena apek high mobility artillery rocket system HIMARS mangin tam tak ankap chiani tin an report ani tichuan Moscow sipai ta hian defensive line an siam HIMARS manga uluk taka an ven him chu paltlang zawlawin tun thleng hian in dauna lachuak masala ral hlatak taka tangin artillery system lian tak tak manga in ka tonna athleng meka sipai tan nunna chan lo masala civil mi poisoi lo heng tauna la cheng mek in sa seng hlai thailo ta hian har satna antoka thina le liamna tak tak antok mek ani tin an report bok heti lai hian Russia chu dan bo chezok le indona mun battlefield ta te mason zoka antang hlai thailo ani tia Al Jazeera in report an pek mek lai hian Russian state media RIN Novosti in report an pek dan chuan Ukrainian drone te anpu chevele ta Zaporizhia nuclear power station le achevela beipui thak tumeng Ukrainian drone te chu andron thlok lu ta drone ron thlok lu jinga engmoza thi Russian sipai ta chuan an kap thani tin an puang zara mase hemichung changa hian Ukraine media ta chuan Russia hian dot thu an thedar le ta Ukraine chuan helai muna le helai area bulhnaya hian drone pakhat ma tirlu kan nei lawa helai chevela tanga lavak lawa Ukraine sipai in kulta chu Russian sipai ta hian missile mangle rocket mangtain anron kapa chu thup bona turin Ukrainian drone thok lut te anlo kapa nei tin anthil ti sual thupna tan man antumani antive thung heti lai hian Bakhmut khopui chu really difficult tantimaya khovela in dauna achuana mun rang jinga in dauna kalpui dan chu din mun thalo taka ading chomeka Bakhmut khopui chunga thil khendan hi adom lo takjatani tin Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan thu chua asiam boka Kiev pasaltra Bakhmut khopui le ache vela Bakhmut veng him tu ta hi Moscow ruk rule toltha mang sipai ho ta hian tun thleng chuan hualbet thailoin Russian force ta hi dancha anlani mek zela mase Russian sipai ta hian heng kan pasaltra sipai huaisan tak tak ta hi an hualbe thaina risk pakhat po awmani chuan Kiev chuan amil tok le ahu tok chanlet na tur decision thutluk na kan siam donani ati mase he decision an siam tur hi engeni che tiro chu Ukraine President hian apong jar lo thung Al Jazeera chuan voin lama update an nei zeldan chuan Ukrainian Armed Force ta chuan tuntha April 30 lampang atang hian spring counter offensive operation chu Western ramtrang ten ral thuam an pek an don thartanen an kalpui tan donani ti an lo puang towa mase heine na in nai vai tak hian Belarus sarkar chuan thu chua an siama April ninga tanga nisari chung hian Ukraine ne na anin rina le Poland nen anin rina border tanga nai vai tak Brest-Sky training ground an nei na hmuna military exercise nei turin ruam manna an siamani ti Belarus sarkar chuan an puang jarta ani hetianga Russo Ukrainian war boruak sang takmai anei chomek lai hian Asia khomol puile Indo-Pacific region lama China lakatrangin US chuan pressure na takmai atong chomeka Taiwan President Tsai Ing-wen chuan Republican US House Speaker Kevin McCarthy nen in biak na anei takawangin China chu anlungoi lawani ti anpong jarjui ngala Indo-Pacific region huam chung South China Sea le ache vela te tension sang takmai hei hian ahong chuak le ta ani The Guardian in voin lama live update anei dan chuan China chuan aircraft carrier strike group Shandong anti chu Taiwan ne na hanin chaltau na satbar na mun Taiwan Strait le ache vela antirluta Beijing chuan thu chua an siam danin United States of America House Speaker Kevin McCarthy le Taiwan President Tsai Ing-wen ten in biak na an nei wangin he thil hi ahong chuak ta ni anti hei wang hian voin khan Taiwanese Defense Minister Chiu Ko-cheng chuan
Taiwan Parliament reporter tenhena thucha soin voining ania hian Beijing chuan kanram hnai vai tak mai Taiwan East Coast satranga melzan hi vel chawa hnaya China in aircraft carrier strike group anai zinga alien ber.2 Shandong aircraft carrier strike group tachu haron tirlu tani tin apung jara Taiwan sarkar chuan preventive measure asang thayang berin kalpui hal tur ania China hian Taiwan leilung hi anron rapa min beithut ani poin changlet zui hal turin air defense system te ground force te Air Force zongjong te chu inral ring turin thupek chua ani tin apung jarbok Taiwanese Defense Minister Chiu Ko-cheng hian asoi zeldan chuan Beijing hian indo thona tam tak phur thaile indo longte nau jok tam tak chom tu Shandong aircraft carrier strike group ta hi borok mela chuan meljan hi vel chawan naya anum towa chu kilometer zathum samsari vel ania Taiwan East Coast hi ahlom tol hlea Taiwan khochak lampanga Vaukam zongjong tachu ven himna khau takin kalpui zui ngal ania heng Beijing warship le fighter aircraft aron phur zongjong ta hi uluk takin thi thai reng ani donani atibok voina hetianga China in aircraft carrier strike group te atirlu baka hian nimin pia nilai ni lampanga khan Taiwan ram nai vai takmai Beshi channel chim lampanga Beijing chuan indo long tam tak dang alo tirlu to boka Chinese Navy engemazat mu ania heiwang hian China hian Taiwan hi run tumin ke aron pen thuk jalani tin apung jarbok China Mouthpiece Global Times in report anpek dan chuan China People Liberation Army Eastern Theater Command chuan thuchua ansiama he thuchua tanga halandan chuan operational drill lian tham tak mai China chuan akalpui meka Shandong aircraft carrier strike group ta hi engtiang poa beina antokani chuan tuipuya le van boruaka te khomwala te kanmelma te beile ta changle tur hian fully ready kongeng kima in peisain anum mekani tin Eastern Theater Command PLA hian thuchua ansiama hian anziak langbok ani India Media Times now chuan voin chun darsom pani vela report anpek dan chuan US House Speaker Kevin McCarthy le Taiwanese President Tsai Ing-wen ten US in biaknale meeting anai nuwa hian Chinese in dolong tachu Taiwan tuipui full vela rontirlu ania Beijing hian carrier strike group aron tirchobaka hian worship lom tak tak mai anti-submarine tachu anron tirchuak telboka heibaka hian attack helicopter lom tak tak ten Taiwan Air Defense Identification Zone chu cross in Taiwan ramri rula anron thokani antibo Times now hian report anpek jaldan chuan China in tuntruma jet athona le tuipui le van boruaka te khomwala te Taiwan tana harsana siam saktura sipai achet vel tirna zongjong hi kumsam sari kalta chung khan tunang hi alathengai lowa ralthuam an deploya anthon chua zongjong ta hi indona achuak thut ani poa indona muala chengal thai turin an combat fam kimnena thuam vek ani tin report ania heibaka hian Taiwan hi kan territory kan rambung than chung ania US ania mo khothang ram engram poni sela Taiwan hi mainland China rambung than chung ani wangin kan ram chung boina internal affairs sa hian foreign ram sang te in rollo turin kan hriat tira hei hi khovel ram sang te tan hian sutlang chi anilowa China ne na direct conflict an du lawani chuan engramma anin rol turani lotin Beijing chuan thuchua an siambok ani Masa US House Speaker Kevin McCarthy le Taiwanese President Tsai Ing-wen ten in biakna annaina hian Taiwan ven himna kalpui dan tur saidun ania heiwang hian US ain rol ngai turangai ani boka US hian Taiwan ram veng him tur hian ralthum tam tak Taiwan nena hian ahlan chong towa Taiwan rambung thren pumpui hi ven him ani donani ti Kevin McCarthy hian alo tiambok ani heiwang hian Indo-Pacific region le ache vela South China Sea te boruak sausang takom hian zualam hapan chawani chuan Russia le Ukraine indona ang mai nilo indona rap thak tak le lawm tak indo pui pathum na chok chuak thai khopa indona rap thak athleng mai theni tin an report bok ani
hetianga Indo-Pacific region le achevel Taiwan le China inkara te boruak sausang takmai athen mek lai hian Middle East lam boruak po adai tak thailawa holiest site buaina lian tak chuakin mitam takin liam antura Palestinian mipui tele Israeli police te in khoi noina atheng anideu bera voin lama The Times of Israel report anpek dan chuan Israeli Armed Force te chuan West Bank le achevela te Al-Aqsa Mosa te azonin zanni chung operation anai toa police ten anven himna hnuaya Al-Aqsa omnam hun le Juda tele Christian tetana hun thiang hlim holy site hian mitam tak Israeli police ten anven himna hnuaya lutir annia heminua hian boina chu aron chuak tanta holy site hian infectual na athengani deu bera hemi threlmitur hian Israel sipai ta chu anin rolta Palestinian mi engemazatin hliam antura nunna chan po anom nual ni in hriat ania heibaka hian Israel mi puijinga hliam tur le nunna chan anom bok ni in Al Jazeera chuan an report bok UN Security Council chuan Al-Aqsa boruak thalo tak omek chungchang chu voin hian soihau turin ruam manna an siam le ta Al-Aqsa Mosque compound le holy site vela tharum thoi in beina thlengfo thin chu me mi ani thaidan tur soihau antum don ni in United Arab Emirates le China chuan an puangzar ani hetiang ani mek lai hian The Times of Israel voin lama report an pek dan chuan tukin jing ma takatang khan Palestinian group Hamas hotele firfiak pol dang an thurol puita chuan rocket tam takmai Israel ramlam panin handon kap chuaka rocket panhi ta hian Mediterranean Sea kaltlangin Israel lam handon pana rocket dang panga te hi direction dang atangin Israel lam panin handon kap lut bokani tin an puangzar ani Israel rambung thren chimlam panga chuan siren ari roi roya van boruak atanga beina anto kaniti hriat tirna ania masa heng rocket ta hian engtiang takin nge Israel ram chunga chiatna athena Israeli air defense system ten anlo kap thathayam tiro chu engma punjat chian anilo thung Palestinian boina siam tu le tharum thona chokchok tu protester ta chu Israel police ta hian mi palivel man anai to nijan lama khan Israel police ta hian mi puiten boina an siam na sadlu tu ka wangin heng mi puite nodarna tur hian tear gas an kap chuaka stun grenade an kap chuak tel bokani tin Palestine Authority ta chuan an puwa masa hei hi Israel chuan an nol thung chanchin kan bot sailai hian report kan mu thai zonga chuan Al-Aqsa Mosque le achevela boina chuak te Gaza Strip le achevel zonga hian Israel le Palestinian ho in kara boina chuak chu aso sang chhozela hetianga boina hi aso sang chhozela ne chuan Palestine mi puite laka hian Israeli Armed Force ta hian silai an met puak lawang ti soi thei ani to lawani antibok tuntruma Palestine ho ten boina so sang tak an siam na chan hi chu abulpui berat chuan Islam sakho betu tatana thathiang hlim Ramadan tha ania heiwang hian Al-Aqsa Mosque pathian betu hi nasa takin an pung chawa mipui an khatmer murboka heng mipui kara hian Palestinian firfiak pol Hamas hotele an mani nena inzom na nei helpol chikrang ten boina chochwa tumin Al-Aqsa Mosque compound chung hi an luta Israeli Armed Force ta hi nasa takin lungmangin han voma heibaka hian bom siam chop chikrang antipuak boka Israel sipai ta hian tunthleng chuan silai lamhet puak loma sela boina me mi tum hian theitop an chomeka nunna chan le hliam tuar anom nual to ni in hriat ani boka chuwang chuan Israel police ta hian silai an me pu mai hi an ring dewa chuwang chuan UN Security Council po hian Al-Aqsa Mosque boina chungchang hi emergency meeting anai donani ti an puang zara engtiang chain nge hanrel don tiro chu hriat alani lo thung ole khati jong kha tuntumata na chanchin thar kan buat sai theite nele phot sela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo jong te khan milo subscribe sak thau turin khonga in kan som chewa ti chuan lo inen kol thraula Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle thau don nia